Ja õnnestub ka teisel jooksul teise korraga stannist tulema saada. Ja nüüd siis tuleb kuues rada ja Keiso Perriks, Rauno Kirspaun ja Mikk Vahapill selles jooksus 3 esimest. I'm on it, get on it, the troops are on fire, you know I need it, much closer, I'm treading just a little more, step on it, electronic, the troops are on